Kaseng kinong syok masih ke Khasi Jaintia Butchers Welfare Association kelapan pau baka jing sngo kulmar jing mut halor ke jing temu kishit nyam Hindu ban khang bam do masih namar bakan kata ya ke kam ke jam haba keren hak singi sajan ke arpu pratarik nai lur raja arpu sau u presiden keseng uba generous warlarpi ula ong baka seng kan ailat baka ni ke jing temu jongki kan wan ha Meghalaya ula ong baka ladan ke jing persyang menshwa ban khang ban wan ki masih syok do hak ni ke jela Henry ka sorkar jala kamshim na shim kya satya. Uba generous ula ong baladak senshar manu Omla ban ong ba ukasi un bam do Henry kin bambet. Ula ong baka jingkang ban wanra masi na bar jala kande ka kabui ki briu kani ka jala ban sedang hi ban rimasi bat kande ka wei kalat ai kam ai jam. Haka juga por ula ong baki briu kani ka jala ki de ban paikmat syakani ka kam rimasi syok do kenang ban shanya syu na ki banabar. Ula ong baka sorkar kala penslur ban ri dok ha ris ya risnyang Henry ka don kam ru ban penslur ya ki briu ban ri ka masi syok do kenang ban don kam shanya syu ya ki banabar. Ula ong baka ni ka kenhun ki Hindu haka jaka ban hikai ban mane ya ka masi ban khang syok do kila de ban wan ban keren ya ka jingsha thombor ki kenthei ka jingjur udrok bat ki we ki kam sniu. Jaintia Butchers Welfare Association Paju hi hagini gisni laya sngo kelmar jengmot sngo lemwir hi hagini gajing mu jong kini ki kenhon sitniam Hindu ki banwan ban keren sapang gajing penlong keme ya ta kamasi bat haga jo apuar ban hang ya kata gajing syok dok masi po jela tingi da kowe kasur hang ni wan pelong ba ngim ong tang bangi dei kinong on rai pun kajak beriu hi ni dei ki basmat ki balmun pala dengan ban dengan kedok masi dia kata kalau la penlong yang ngiru bangin dan lang kata gajing sngo khamtam kolong ba ni dei ki be imjana kani ka kam namar ngim dei tang haka hangi menta namar ngiru ni wan ka pateng pun kinong odok tilada kani kenika jing pensngo gajong kini ki kenhon ban khang ya gajing syok dok masih pok kejela ke jeni pok ke ri India hi bro we ke thop kejela jeni kan sadon ke jing ta ke bujur ha kaliang ke yok kam ke yok jam ndai ngiru ko mangin chu ong no si benta na ke ri India ni don ni ko hop ngin tre hala ke jong ke benta ki kam ki bangin tre ti long kani kala pen long yengi ba kum ko kan hon bangin ya so lang ba bangin ai ku leiru ye kini ki kan hon sang balang boker ka bangin la banjer kerteng iwei banang iki ba nginum ailat ya kum kani kejing temu bakan wan ko kejela kejengi ti kata hi kuwe ke bangi la keren ba besai bat sa kuwe ru ka ba ke bangi la i hiru kum na kaliang kinong adok balai buni sa keren na dien ni sa sngap ya gani namar ni la kami kundu kambae iki bangi kundu hasma kuwe hi kalong nadu ko basdang hi kani kejing persyang jong kini ki kenhon la bun senam ya kani kejing syok do agari on khang tien rai ngi asngo bahadien bala aila ha lagi jong jela bakin penyak ya kani tien rai ke bang la yo i pat na kidak kisin ko magalong mentah ni diau ya kani kasakar jela joni ko khamtam haki por di baladap kaladon kejing persyang ban khang ki mesi syok do luan ko jela andai na kaliang kasarkar kejung kam simpati awak tang silang sekolah te kani kadi kepala kam dei su baga pensubah dari kalapan tikena yang ni ba nakaliang sarkar imat kampwa hiru yang ni bangin syodo apa kejela bat bangin bamdo jadi thu sya yang ni kejung long arsap jang sarkar kejela ndrei ni sngo sya ban ong bat ban kentulam iki wei ki kenhon ki mepek nam ta ka imlang ka salang ban bahana kamta kejela kalong bangin pai khmat de sakani ka kam mar kani ka de ka we ka ka kam ka bangi dang sngo sangsat ni bangin tu namar ba kuman chu ong no hadu kat kini ki por nin pak don ni mesti syuk do ka kejela kani ka nam ta ka ba pen sngo si ba thang si sayang ni tien dai kumang le i ka ki por ki ba haswa kala don ke jing pun slur ya ka kam ri do ha la pen slur ya ka kam Krisnyang kila penslur ya kakam ban penmi dot iki mesti pa impong ba tang kata ka penmi dot ndai ka state government ke jongi kala ban sim khalam ni ka benta ha ka bangin la ban penmi ya ka beef production ndai ni sngo biao
kum kinong ato kum kinong kyi bakani ka beef production dan jaka hapo ka jala ka jumi ti kani ka kamtam mi kino ki ban train namta ka imlang salang kamtam na ki kino ki political party kaba ngisu yai kren hi hang ni kuat lada kanu sarkar ka wan hapo ka jala ka jumi bakan sinsha ni lada kuman su ong lada bomdan beriu su hapo ka jala ki ban sinsha lada ki wan hi ki we ki bar jala ki ban sinsha ngi kinum la ban pun ko ngu baya kani ke jeng mut ke jeng ki ban ong baya ukasi jeng ni minum bam do rei ni tingin bam be ni ke ke jeng persang kalong ba ngim dei baya kani ka kam ngim la ban ong bangilong kita ki bakut lan ke ban ong balada bam don syu na ba nginum la ande kani ka kam ke ban nang penhe penman ngidi ban sung sarong haba lada kino ki jela kumentani pe kupsa kum ka Assam kala penteri kami ka tu ka Cattle Prevention Act 2021 katu hak jing sisa ka jing karmen ni kum na ka jela ndai kum ka jela ka pe ngot dan sisa kita ki riu e jela ka jong kari kile da bian ong penban ba mangi ngin khang no itu kamar ka wan bar jela bak wangin sedang kala jong ngin kentie we kala jong ngin promote kala jong nomor kani ka kamri masi kani ka beef katil kam dei ko ba ya bala banne kani ru kan sade ko wei kala ai kam ai jam te menta hang ni ngi suan man pun sngow kani banne persya lang sai sien ka kentien ka khadu kalong banangi kom kinong ado bat kum kijat benreo minum aila ikum kini gibril bakin wan ban batai ka kombam ka komdi ejongi bat ka kom mani blei ejongi anangi kermen penman bala kum kini kijat kan hol di banwan penman banwan ra ai ka su ban kren na ka benta ka jing sa thombor jong bon ba ki kentai ka jing jor jong drops ka jing bon ki kam sni ka besar kai ndai kata ka dei ka ba kin kentir ka ri am da ba phi kai yangi bangin mani bangin kam kemi ka masi lani thang sho da ka jala tulis